tunaanzia kuelewa Galates chapitre 1 verset 8. Katika kipindi ya kwanza 28. Unajua siku wote atuelewake siku moja. Mungu tu anajua siku na namna ya kuelewesha kila aliyewa kwake. Paul iko nasema hata malaika akija anahubiri tofauti yenye tulihubiri, ule malaika kwako alaaniwa. Haiko utamlaani, mekwako wewe ni mlaaniwa, ikumoti Analaaniwa. Nilikuwa nisoma, nishakihubiri tena. Mekuko sehemu nyingi ilikuwa kasi apata. Niko najiuliza nani mule? Sasa nahubiri wake sema mbele ya watu, mimi napinga verse hii sielewi. Unaambia kama unaelewa. Wenye uelewe unavichunga. Mungu anaendelea kukufunulia polepole. Nilikuwa kana question. Swali. Pourquoi Paul alienda tu engager ange? Malaika. Si alisema tu babaya wakiingia kuhubiri, mnavikatala, mnakamata tu ya maandiko. Pourquoi alisema même si un ange, hata kama malaika du ciel wa mbinguni. Na nabii William anaongeza, asema malaika mwenyewe anakuwa kananisindikiza. Iko anatumika na mimi, hataki kuya ananiambia kenya ndani ya maji. Pale ilikuwa bado si akamata. Message yetu tulisikia hapa kanda hii vendredi. Sikia tano. Nikapokea kale kitu. Nilikuwa napenda nichangie na nyinyi mbele tuende kuimba. Vyote hakuna vya bure. Tukamate ile Apocalypse chapitre 3. Ufunuo mlango wa 3. Nijaribu kuexplique. Mimi na haiko watu wote atusikiake siku moja. Mungu anakuwa kana namna kila mtu kuelewa. Wakati gani njoo mbegu inapandwa? Wakati unasikia na unaelewa. Kama unasikia tu hauelewa bado. Kama uko ndani ya mpango ya Mungu, kuna siku utasema napokea sasa. Naelewa sasa. Apocalypse chapitre 3. Ufunuo kipindi ya 3. Premier verset. Shairi ya kwanza. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Andika kwa malaika wa kanisa la Sardi. Umwandikie nini? Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Tazama kijana anasema mwenye kuna roho 7 za Mungu na nyota 7. Mimi nataka mpate picha yenye niko nayo. Yohana mkichanga Patimo aliona kanisa, vizazi 7 ya kanisa. 3, 4, 5, 6, 7. Ile iko kinara yenye aliona, ile tumejua. Ile haiko mpya, tunavijua. Sasa ndani ya hii shairi mwenye iko anasema ni mwenye iko na 7 esprits. Roho 7. Na Biblia inatuexplique anasema iko roho kui kila kizazi. Donc tutia hapa esprit. Roho. Haiko tu 7 esprits. Roho 7. Avec 7 étoiles. Na nyota 7. 7 esprits. Roho 7. Donc kila âge, kila kizazi, nasema kuko 7 esprits, roho 7 na 7 étoiles, nyota 7. Waimbaji mtanisamehe nifikisini kwanza hii. Ya maana ni tupate kuelewa. Esprit, roho 7 étoiles, nyota 7. tunajua étoile wa kwanza, nyota tunaiwa jina yake. Étoile wa kwanza, nyota jina yake Paul. Paulo. Ile tunajua
Ile tumejua. Kumbe kila étoile, kila nyota alikuwa anatumika na kuko esprit, kuko roho yenye Mungu alikomisione, alituma tia kazi kusudi ende pamoja na ule étoile. Acha nisome kwenye nilipata ndani ya âge de Sardes. kizazi ya Sardi. Paragraphe 73. Fungu la 73. Sisi tulikuwa naona étoile, Nyota kumbe pamoja na ile étoile kuko esprit. kuroho. Paragraphe 73. Fungu la 73. Les esprits étaient les anges qui venaient aux étoiles. Maroho ilikuwa malaika waliokuwa wakikuja manyota. Roho wakati inakamata umbo inaitwa malaika. Ni kweli? Asema iko esprit Maroho ilikuwa malaika. Sisi tunaona Paul. Hatukuona mwenye Mungu aliweka pale pamoja na ule Paul. Haiko yeye peke. Angekuwa yeye peke mambo ingekuwa tofauti. Les esprits étaient les anges maroho qui ilikuwa venaient aux étoiles. wenyewe walikuwa nakuja kwa manyota, C'est-à-dire aux messagers. kusema kwa wajumbe. Et au paragraphe 73. 73. L'ange, Malaika c'est l'esprit ni roho qui allait vers l'étoile. yenye ilikuwa naendea nyota, Et cela reflétait la lumière du Saint-Esprit na ile ilikuwa naonyesha nuru ya Roho Mtakatifu par l'étoile kupitia nyota au cours de cet âge de l'Église. wakati wa ile kizazi ya kanisa. Kusudi nuru, na maandiko kinasema nuru ni nini? Ni uzima inyeko ndani ya neno. Ukikamata Jean chapitre 1, Yohana kipindi ya kwanza, iko nasema au commencement était la parole, ainsi de suite. mwanzo ilikuwa neno, Kisha nasema ndani ya neno muko uzima. Ile uzima ya neno njo nuru. Unaweza kamata tu neno na upate ile uzima, hayakuwa nuru. Uzima ile neno njo nuru. Alors, Nabii anasema hivi. Chaque fois qu'une étoile est entrée en scène, kila mara nyota anaanza kazi, le Saint-Esprit est descendu, Roho Mtakatifu alishuka a oint cette étoile pakala ile et nyota, l'a gardée exactement comme la première étoile. anaichukua kikamilifu kama nyota ya kwanza. Hapa yule ukirudia kusoma, ndio sababu mimi naombaka wa ndugu na wadada, hatukuwe kufanya mchezo. Na mwenye atashinda haiko mjinga, les ignorants. Hapa Jinga kuko kitu kinatutayarisha kusudi tuende. Na kusudi tutayarishe inaomba tuelewe. Kuna wengi katikati yetu ile leo ni maandiko, biko nafuata tu kikundi, habajui nini naacha, tunakiaka hapa hatuendake fasi nyingine. Habajui kwa nini tunakiaka mbele hapa. Kwa kitu yenye tunafataka. Na ile kitu ni inye Mungu iko anafanya katikati yetu. Nabii anasema ule ange, malaika ule esprit le roho ndio mwenye anakuja kuhuisha neno ya ile wakati ikuwe lumiere. kwa nuru, Ule étoile nyota yeye ni chombo yenye Mungu iko anatumikisha tu. Kusudi neno ipate kuhuishwa, inaomba presence ya esprit ya Mungu. Inaambatana na neno ya Mungu, inasema c'est l'esprit qui vivifie. roho ndio analeta uzima. La chair et le sang ne servent à rien. Haina chochote cha Na kufanya. kusudi tupate kuendelea, inafaa tunavuka ile kiwango. Tunakuwa tunafuata sasa ule mwenye anakuwa anahuisha. Maintenant paragraphe 74. Fungu la 74. Permettez-moi de vous confirmer ça. Niruhusu kuthibitisha hili. Nataka uone vile kwa na kazi ile jambo. Usiende tu chuchu. Permettez-moi de confirmer ça. Niruhusu kuthibitisha Paul hili. a dit, Paulo alisema, si vous voulez savoir de quel genre d'étoile il s'agit, kama unapenda ujue kama ni aina gani ya nyota, en effet, souvenez-vous que kumbukeni Satan est lui aussi
étoile. kwamba shetani naye vile ni nyota, L'étoile de l'aurore. nyota ya asubuhi. Alors, inaomba sasa upate kutofautisha étoile yenye iko mikono ya ile roho, kwa jule roho juu na huishaka. Mwingine mwenye haiko mikono ya ile roho atasema inakuwa tu mateori, hakuna uzima itakuwa nayo. Leo tutajifunga tu na makredo. Credo ni Hebreu kinasema Mungu anakia kututosha ndani ya maœuvre morte, matendo ya kifo. Unafanya œuvre mais ile œuvre haina uzima. Unaweza kuimba mais uzima wewe kuimba haiko. Ce sont des œuvres mortes. Ukifanya kitu bila ile roho, wewe unafanya tu sasa, mwingine kwa mwingine yeye iko inahuishwa, mais kwako wewe ni kifo. Ce sont là des œuvres mortes. Hicho matendo yalishakufa. Paul anaambia Waebrania aseme tuvuke sasa ile kiwango. Haiko tena ile ya kuachana na matendo yenyewe na kufa. Prière inaweza kuwa morte. Wakati kwa prière sans l'esprit. Maombi bila roho. Na œuvre ya kiti bila roho, ile ndio sehemu, ile ndio credo, ile ndio Nikolaisme. Kwa roho ya Mungu haiko pale juu ipate kuleta uzima wa hii. Sasa hapa nabii anasema nataka niwathibitishie kukonfirme yenye niko nawaambia juu ya étoile na ange malaika. Anasema si vous voulez savoir si cela est vrai ou pas, nataka kujua kama ile ni kweli ama la. Dans Galates chapitre 1:8. Ndani ya Galati kipindi ya kwanza 8. Unaona vile kwa nashuka. Tuko mu Apocalypse 3. Anaenda tuexpliquer maana ya ile roho na ile nyota, anakia kutufikisha ndani ya Galate 1:8. Galatia 1:8. Paul a dit, Paulo alisema, annonçant là qu'après le temps, kitangaza pale kwamba kiisha muda, le temps viendra, wakati utakuja, où de loups cruels s'introduiraient, ambao mwitu wakali wataonekana. Il a dit, alisema, si un ange du ciel venait enseigner un autre évangile. Kama malaika wa mbingu alikuja kufundisha injili nyingine. Quoi? Nini? Un ange du ciel, malaika wa mbingu qui vient nous enseigner. Anakia tufundisha. Si anavuruga, Mungu anafuata pole pole. Na juko il faut attention bakie kwanza kidogo. Apocalypse chapitre 22. Funua kipindi ya 12. Twende kule. Nenda pole pole kusudi pande kamatika. Sio kwa maana nakoka napinga makelele mingi. Mara nyingi na kuinaambulia watu. Olia upate unawekea tu ndani ya kile hewa kia makelele. Tuko naangalia maana ya iye Paul alisema ndani ya Galate 1:8. Inaunganishwa na asemea tunafuata juu ya sat. Na nabii kwa anasema nataka ni wakonfirme ile. Uthibitishie. Njoo nenda kamata Galate 1:8. Galatia 1:8. Inabaleta sasa ndani ya Apocalypse chapitre 22. Funua kipindi ya 12. Isha kwa matematike. Tunapotea. Hauyapotea. Sikiliza nipatie wakati hapo. Verset 6. Shairi ya 6. Il me dit, akaniambia, ces paroles sont certaines et véritables. Maneno haya ni hakika na kweli. Et le Seigneur, le Dieu des esprits, Bwana Mungu wa maroho, le Dieu des esprits des prophètes, Mungu wa maroho za manabii, a envoyé son ange alituma malaika wake pour montrer à ses serviteurs waonyeshe watumishi wake les choses qui doivent arriver bientôt. Mambo yatakayofika upesi. Voici, tazama, je viens bientôt. Inakuja upesi. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de Dieu. Heri anayeshika maneno ya unabii wa kitabu hiki. Verset 8. Shairi ya 8. C'est moi Jean Ni mimi qui Yohana ai entendu niliyesikia et vu ces choses. na kuona maneno haya. Et quand j'ai entendu et vu, Wakati nilisikia na kuona, haikuwa tu kusikia nikaona, j'ai tombé au pied de l'ange naanguka kwa miguu ya qui malaika. me les montrait Ndiye alikuwa pour ananionyesha l'adorer. kusudi ni mwabudu. Mais Lakini il me dit, akaniambia, garde-toi de le faire. jichunge kufanya hivi. Kama hapa sasa sikupite, l'ange, je suis ton compagnon de service. Mimi ni mwenzako wa kazi. Wakati uko mservice, Kazi. niko pale juu ya kutumika pamoja na wewe. Je suis aussi le compagnon de tes frères les prophètes. Inatumika vile na ndugu zako manabii. L'ange Malaika. haitosha. Je suis aussi le compagnon Inatumika vile de ceux qui gardent les paroles de ce livre. na wenyewe wanachunga maneno ya kitabu hiki. Munaamini vile vitu tatu? Tuko pamoja.
unabakia kunyumba au yalala, tunaparle juu ya ange, juu ya malaika. Wakati kuko service kazi yenye Mungu alituma, anachagua vile Paul nabii anasema Mungu anachagua mwenyewe yeye atafanya kile kazi. Hamwachake yeye peke yake. Mungu sasa anakamata esprit, roho, juu nabii anasema c'est ange, malaika, anampatia mission, wende utumike pamoja na yeye. Na Biblia inasema kote kwenye ba véritable serviteur ya Mungu anaendaka, yeye Mungu anaendaka pamoja nao kusudi akonfirme ile kitu. Yeye hapo biko tunasema Mungu niko confirme iko pale pembeni. Sasa ule ange malaika alikuya mkazi pamoja na Jean, ile tumeandika facilement. Ule ange ndio mwenye hapa ndani ya Apocalypse chapitre 3. Maandiko yanasema ule mwenye iko na ile 7 esprit, zile roho 7. Na nabii anasema 7 ange, malaika 7. Bale biko ba compagnon de service, na tumika pamoja na kila messager, ujumbe kusudi ba confirmer, thibitishe. Kuna wakati hata nabii anasema mimi na ngoya malaika kwa sababu hata confirmer iko mimi, yeye ndio kwa confirmer ile kitu kusudi neno itatoka isibakie tu teori, ipate kuhuishwa. Sasa Biblia inaendelea kusema bale malaika haiko tu pamoja na bale wa 7 messager, ni pamoja na kila mwenye anakamata neno yenye naletwa na unabii. Ule Mungu iko hapa juu kukonfirmer ile parole yakitisha. Est-ce que tu peux arriver à croire ça? Tu peux fikia kuamini ile iko révélation. Maandiko nasema la foi, c'est une démonstration des choses qu'on espère. Kwa Mungu ndio mwenye alipanga kazi yake, hata leo iko kusudi Moise aweze kazi. Hakukuwa Moise yeye peke. Acha nikuoneshe ile écriture, Actes des Apôtres chapitre 7. Matendo ya Mitume kipindi ya 7. Kazi mwenye nayo atamaliza vile alianza. Na hichi uko natumika na wote niko sincere. Wakati uko naimba, uko mkazi ya Mungu, yeye compagnon de service. Kuna mwenye anatumika. Wakati uko nahubiri, uko mkazi ya Mungu, yeye compagnon de service. Kuna mwenye anatumika na wewe. Mtu mwaka ulizana na nabii anasema, "Ungana na garder les religions." Nasema no, c'est la religion qui me garde. Yesu kiweza, kuna mwenye kwa kanichunga. Actes des Apôtres chapitre 7. Matendo ya Mitume kipindi ya 7. Moize alikuwa yeye akishinda Exode. Kutoka kulikuwa mwenye alikuwa anatumika pamoja na yeye na alikuwa plus fort kushinda Moize. Actes des Apôtres chapitre 7. Matendo ya Mitume kipindi ya 7 verset 35. Shairi makumi 35. C'est Moïse, huyu Musa, qu'ils avaient renié, mwenye walikataa, en disant qu'il s'est établi chef et juge. Nani ndio alikuwa mkuu, alikufanya mkubwa na c'est Moïse, yeye Musa, que Dieu envoya comme chef, ndio Mungu alituma kama mkubwa et comme libérateur, kama mkombozi, avec l'aide de l'ange, pamoja na msaada ya malaika, compagnon de service. Alikuwa anatumika pamoja na yeye. Akamwambia Moïse, je serai avec toi. Takuwa pamoja nao. Siku moja Moïse akasema kama uende na mimi tutakuwa sawa wengine wote. Ni wewe tutafanya difference. Tofauti. Ule Mungu ndio mwiko anafanya kazi hata leo. Pamoja na Zakaria ni ange, malaika. Mungu alituma malaika mletee message. Na wakati alimletea message, wakati Zakaria hakukuwa anaelewa, Mungu akunyang'anya message. Mais akasema utabakia bubu, mais message itatimia tu. Kwa juu destinataire anabakia tu moja. Mungu akwake anachange ba destinataire. Ni ule malaika vile vile alitembea, alikuwa Maria, alikuwa na Joseph. Maria ingekuwa yeye peke hangewezi ile dossier. Mnajua wakati moja Joseph alikamata nia kusema mimi namwacha. Nani aliintervenir? Malaika. Wakati yeye alitaka kuua tena mtoto Yesu, nani aliintervenir? Malaika. Tunajua kama ilikuwa Jehova dans la chair. Mais ange alikuwa pa. Malaika. Akaambia Joseph, "Maintenant kamata mtoto, mpeleke fasi fulani." Na wakati yeye adui alikuwa shakufa, ange tena anatokea kwa nani? Joseph. Les anges sont des compagnons de service. Malaika. Namshukuru Mungu alitia kila kitu nafasi yake kusudi
nje. Alikuwa na supervision. Iko reality. Mungu alituma malaika wake, ule malaika iko compagnon de service. Tumika pamoja na yeye. Walikuwa wanamwambia Petro, biko wanamwambia sema Mungu fungua mtumishi wako, fungua mtumishi. Sasa wasikia mtu anakoa hote. Wakati fia na kama anasema ni Petro. Wakasema c'est son ange. Ni malaika wake. Walikuwa wanajua kama Mungu anakuwa na pouvoir. Watumishi wake wanakuwa na compagnon de service. Malaika. Paul wakati walikuwa washafungwa kumpeleka Roma, iko ndani ya bahari, ilikuwa shida sana. Wakati walikuwa washakuwa decouraged, Paulo akasema katika anasema malaika wa Mungu mwenyewe yuko na tumaini. Anakiambia kuna sasa jipe moyo. Si tuko na mipaka. Mimi niko na sie iko plus fort. Na mpaka. Kusudi Filipe alikuwa shamaliza kazi pamoja na Elike Ethiopia. Malaika wa malaika akarukia akamkamata akambeba tena. Service inakuwa pamoja na ange. Ni watumishi tu watakuwa na ange. Kornelio mwenye alinitembelea. Tutamaliza sasa na tuko nasema vile na Dalmo. Ndio. Utashakia tena. Malaika iko realite. Alitembelea vile Corneille. Akamwambia wende utafute mtu fulani les anges. Malaika. Bora Petro alikuwa na Saint-Esprit. Ndio Saint-Esprit nayo iko nafasi yake. Mimi hakuko nafasi ya ange vile. Haiko baptême du Saint-Esprit, haiko ndani yetu. Mwangalie kazi verse kingine. Na Yesu Kristo anasema, "Nyie mtaniona." Jua nini? Nitakuwa ndani yenu, nitakuwa katikati yenu vile. Haiko tu ndani na vile katikati yenu mtakuwa mnaniona. Sababu sitawacha yatima, niko pamoja na nyinyi. Kuna wakati Mungu anapenda ajimanifeste. Tujue wa ndugu. Unaweza tacheka, leo kuna kashaka ndani anaona. Atakusaidia na wewe. Tutuko watoto yake. Anatujua très bien. Anajua mpaka yetu, anajua namna kutusaidia kusudi tusipate kushindwa ndani ya hii kazi. Ndio kwa maana kwenye kuko ange, malaika, kuna kwenye kwa étoile, kuna vile ange. Tunajua 7 anges de l'église, ba messager. Mais tunaona kama vile kuna 7 anges. Ndio walikuwa wanatembea pamoja nao. Isiishe vile tunajua kama kila mwana anapokea message, na vile iko anatembea na malaika. Mtu anaweza kukatia mipango. Dada anatoka kutuambia hapa. Walikuwa shakatia mipango Maria. Nani? Joseph. Asapita kufukuza. Nani anaenda pigania malaika? Maria. C'est l'ange. Malaika. Acha ile dossier. Haleluya. Merci Seigneur. Asante Bwana. Tusende mbali kwa sababu wakati inatufunga. Tumalize na Hebreu chapitre 12. Ibrania mlango 12. Maintenant muone. Wakati mtu iko anatumika kibaya, wakati unafanya kizuri, uko suteni na ange unashikiliwa na malaika wa Mungu. Wakati sasa unatumika kibaya, kunakuwa ange mbaya mwenye kwa anakusuteni. Ndio kwa maana Paulo anasema même si hata kama malaika anakuja leta kitu kibaya, inatoka dimension nyingine. Wakati uko unafanya vizuri, haiko nguvu yako. Kuna mwenye kwa anakusuteni. Wakati unataka kushindwa, yeye anakusema courage, unaendelea. Ana wa mbaya naye anakoka na ange ule wa mbaya. Ndio analeta ma fausse doctrine. Fundisho la fausse interprétation. Tafsiri ya uongo. Na pale hakuna uzima kwa jua, haitarushwa. Itakufa tu. Jito na watu watajifungia kitu niko faux. Akaba na kisuteni na makelele yao, mais wakati inapita mnaona inakuwa hakuna uzima. Donc ule ange ndio mfanye naye angalisho. William anasema tusipambanue mtu, tupambanue ule mwenye kupambana na yeye. Nani ndio anakupata ile nguvu ya kufanya nini kunafanya? Nani ndio mwenye hawezi kukukataza uache? Batoto ya Mungu ule mwenye iko naye
décourager, anakuwa encouragé kufanya. Ni nani kwa naenda kwa na wewe? Kuko wenyewe wanasikilizaka ange mbaya. Ulia kusikiliza wa mzuri. Utoro kuna tembea, wazo utapata tu ya mbaya. Uone mtu pembeni yako unamwazia tu mbaya. Mtu afanye kimuna kitia tu ya mbaya. Wa mzuri anakuwa kiko na pardonner, iko na justifier, iko na kupatia shauri, wa mbaya fanya angalisho. Na biko nasema wakati kwa nafati sana. Asema mfanye angalisho kwa jini wote mko mwesti. Wakati kuna jideplacer, kuko vitu hiki na jideplacer, ina bloquer kazi ya Mungu. Na Biblia inasema, Paulo anasema, hatupigane na damu na nyama. Tunapigana na ile madawa. Iko mwesti. Ukikania leo unasema sipendani na huyu, tamfanyia tumbaya. Huyu kama kuko mwili dimension, kuko ange mliko na kusutenir. Ba ange déchu. Malaika wengine kama tuko 700, mwenye kama tuko 1400. 1400. Kwa juu kila mtu kuna ange, Malaika wake. Iko na ange kwa Malaika. ninakuka vita, unaweza kuko unanipiganisha, ange wangu ananipigania. Na wao uko na shida. Hata pata upako, hata upende vizuri, ndio nashangaa. Pole mwani acha kazi atamaliza. Hebreu chapitre 2. Waebrania mlango 12. Verset 22. Shairi ya 22. Angalia kama ile nayo utaamini. Verset 22. Shairi ya 22. Mais vous, lakini ninyi, vous êtes approchés de la montagne de Sion. Mnakaribia mlima Sayuni, de la cité du Dieu vivant. Mji wa Mungu aliye hai. La Jérusalem céleste. Yerusalemu wa mbinguni. Des myriades qui forment le cœur des anges. Majeshi ya elfu wa malaika. Vous uko nani? Ninyi. Vous êtes approchés des cœurs de myriades d'anges. Mmekaribia wa malaika mamilioni. Si kama shaka satili. Unaweza tafika fati. Watu washafanya matoto yao. Jamais présence à côté. Unaona watu wanakuwa pale. Wanashanje lugha. Wanataka kutana si wetu nyani. Nani anawakonfond? C'est lui qui est avec moi. Niko pamoja na mimi. Là. Niko pale. Merci Seigneur. Asante Vous Bwana. vous êtes approchés. Mmekaribia de milliards d'anges. Mamilioni ya Et malaika. vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Ninyi mmekaribia mlima Sayuni, de la cité du Dieu vivant. mji wa Mungu aliye hai. Jérusalem céleste. Yerusalemu wa Des mbinguni. milliards qui forment le cœur des anges. Mamilioni ya malaika wanafanya kundi. Vous vous êtes approchés Mmekaribia de l'assemblée de premiers-nés. makutano ya wazaliwa wa kwanza Inscrits dans les cieux. waliandikwa Du mbinguni. juge qui est le Dieu de tous. Mhukumu ambaye ni Mungu wa wote. Wakati mwa nikisoma kwa msianji kuko mwingine atahubiri acha nimalizia. Des esprits de juste parvenir la perfection. Na roho yenye haki imefikia Vous vous êtes ukamilifu. approchés Umekaribia de Jésus na Yesu qui est le médiateur de la nouvelle alliance. ambaye ni mpatanishi wa agano Vous vous êtes jipya. approchés Umekaribia du sang de l'aspersion. damu ya kunyunyizwa Parle mieux que celui d'Abel. inayosema vizuri zaidi kuliko ya Abeli. Si Dieu est pour nous, Kwa upande wetu qui sera nani atakuwa zidi yetu? Wabariki. Siku zilizopuliziwa nambari 15. Lakini wewe una nguvu. Tusimame juu ya